Kalong kesengi kebansa akan mau nak kebenta ki nongshong shnong jong kangun rau kebadan laipo kilometer nak shnong mau kerwat kebadan ha Southwest Khasi Hills District ha kebala yok ban play ya ka health sub center hinden kesengi kata ka khatnyol trik ujeng liu a hajar pusan hadin baki pat nongshong shnong kila ap bat kemilenti mentala apusnam ya kani ka health sub center la play do ba Pius Marwen, MLA Karanikor Constituency, haka jigadon ringkat bat uba B Maulong ubade Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District, ULT Taryang ADC Southwest Khasi Hills District, Dr. FR Latang DMHO Southwest Khasi Hills District, ki officer nakitanat baphe bat kunjuru ki nongshong shnong jong kashnong munrao. Nashnai kani ka sub center haka jinglut ka basan pusan point san paulak Daka Village Health Council and ka VHE jong kasnong ngunraw. Kanika sub center kan ajing syakri na kebentasan tuli kisnong kata ka ngunraw rang jadong ken semplang mauli bat maulat. Jom kajing sa kan mau ya ka snong nonraw kumbang yang jong i sekretari snong i bala mat phang dia kata kajing angot ki jong ki bala arpos nem benjo ya kene ka subsenta dina kale ka dongaru adin ba ngayo ya tuka memorandum ke joki kajing angnot ke joki ngana kan mau ba yangi ni padawa kiwi ki beta dari ka kongsan kawangan akan mau hi kajing wan dekat lang adin banga job election kajing wan dekat lang manga batu lead Dr. Don Kuparoy speaker protokol ka memorandum ka PI ini kadai kawe ka lenti ka baar kadai kene ka subsenta de atin sang tuli isnam bro apuli mata kasngi ka mo long ka suro ko apha de ka subsenta ru nilayo na pendap dan nilayo dan pli bengai ya ka jukuplay Syaka soka do kametria. Saya menteri dapat dengi seperan sama kata jingelam kedui kemudian pediang ya kene ya perlu ya kene I ngayu ya ka jikulek syaka siam office ba lamba kajin I permission kedui kemudian bangiyo bentli ya kene kasop sita. Tinggal siapa kajing I play saya help minister dengi ngalai ya kendo I bangai ku ekatarik yung banga ngamlay entre pinang ya khmat ya kakam tinga I play ya kecing fresh tom gedung I pada kecing ailat tingi ben plino ya kita sop sentar kumba pila omane bala pendap ya kene la kham slam de kecing angul ke jok pilano banyo ben plino nangba kene ka sop sentar kan longo kecing prikam ke Mapura